Slàinte yn sir, mae'r habod Slàinte yn y Ghàidhlig agus bwyd Slàinte yn y gwlwchig plannu Ghàidhlig son na bwyd. Ys gîolwchig gymi yn onolaid samasa gan y Ghàidhlig, gymi sein hyn yn y Ghàidhlig ac cuideachd gymi na daoine ys y brin sy'n fwy y gawn y ffôn agus am y sgìrean gymi Ghàidhlig a gymi ad cwmys o Ghàidhlig di daoine roedd i yn y Ghàidhlig mae sy'n a daoine gyrru. Ha am y seirbheisean Slàinte a daoine dol gwy seirbheisean far y siad y ffaian Ghàidhlig gyrru fions gyda sgìrean sori sy'n coach ospadalan sy'n agus yn ydych a barak yn halafs yn hynny'n sir agus dol gyda gyn yn eich lot yn rhaid fwyr dal y glas agus dal y gynnydd sori yn eich agus glas agus sy'n y gil gymig sy'n y sy'n y corin dyn y halafs yn hynny'n gyfil Ghàidhlig yw ffys dyn y ffyrdd yn y glas gyfil Ghàidhlig y ffeig at corin y Ghàidhlig cleachdadh y hat y ffein liws. Helms an so yn hwysyn, hat dyn y falach yn rwyd ygyn ffrynysoch, gwogoloch, egoloch stoch, agus ha genw ffei mwr gad dyn y, a dy chlonys hat dyn y frin rwy'n an can an hen, ha noi chorag yn han a hort mis asgwr. So falach yn asgwr na dyn y Ghàidhlig rwy'n. A sy'n cudromach ys bicad ydyn. As na hylan sir, nw bre am anna i gran i ar y mis yn glas gwyd yn cudromach. Heimedag fiús an seo héin an leos ha nursing, midwifery, pharmacy, laboratories, x-ray, radiographers, ha nursing podiatry, physiotherapy, speech and language therapy, nutrition and dietetics. Agus ham cydgol ymwyddoch an farwch gyda sy'n nach o'r wys meidioch yn un ras. Hamas mewn yn mysgryn banol trams mysgryn noctorin gymryd yma feumil ha gymwrgaif Ghàidhlig gyfddyn ysga gyfalados jach y gachu yn daoine agus sy'n gynnu yn olaf ar y fel sy'n sialting as jai daoine gynhau torn smôn a fas yn rhwng asio. Chan i lwyr sy'n ysjach gan yn ospedal agus hamas mewn yn mwyswn ni'n adol ysjach trit gan y dachu yn gymryd feumil mewn Ghàidhlig. Hamas mewn ac un maswr gada yng Nghyblin y Ghàidhlig ha gymig sy'n gyma feumil. Hadda ti'n mynd gada las ysgrifych, chan yl sy'n cudromach idr ach ha ydych gymwrga i fe chwrach i yann. Midwifery team leader sy'n chanes y diwmas a feodd as an ospedal which is moving in Lúne a chamig dynwch gwybod ydych yn hylen sir gylid. A Ghàidhlig feumail sy'n yn wybod am eisiau genw son siechi yd chan yn y vacum agos biwtol y ddasica agos ni'n yn y gwybod cwnnw ddim sy'n gyfell Ghàidhlig agos gytrich bys yn dyfarsion as y Ghàidhlig agos ha rwtynach begefin as y fioldo ar y hygys dyn ha wafas o'ch efin as y Ghàidhlig agos ma cwtiwch lwyb marichan ha cleachgan y Ghàidhlig agos clawnog son gyda'r cedystio i mahad agos cwtiwch gwsas as yn tiolwch y ffad. Wel, na cwsbydden ar i'r sy'n wbeth a mysio sy'n rwtyn colchi science biolo cwndwys agos Ghàidhlig h-àraid mae hwgwrs i fi gwybod as na hylyn yn sir. Ha, ma gybiwch brin na dachan an hyn i dyn son ffydwch ghnìomhachas agus dianna dwbyd agus dich cleachgadh Ghàidhlig i'r ffad. Ha Ghàidhlig yn gri i mor na mybyd h-àraid ysyn h-Eileanan rwy'n sian ddys gyma ticha'n ateteach yn doctorin na tichda'n doctor yn y gra o'n rhaid gwylich yn higs agus ha sy'n i fan cuideachd mae brin rhyw as y Ghàidhlig gyn sy'n aifda'n doctor y gra han y sgìrean yn orsyn. Ha mysys yn yw'n chymig o'n clech Ghàidhlig tor agos ha feumil fi ac
mi tolitje klaken. Sé dúna bh mína bóige nach bí chun na páran na bíon Ghàidhlig dúm. Muid nach bíad cumul suas a Ghàidhlig agus. Ha mi garaf taingal gaibh nicht carráta bíon Ghàidhlig dúm. Sé ábhas a chéin féimeil ná as an nubad as a bhfuil míad rast. Wel, ha sinni cymal smach gyda gwanig. Bysyn dod trymihil chwdla gan chwdla bod yn gyn fel diepon gylior ans cael h-eileanan dyn diepon ystafellad calad yn hwys dyn y gafod yn ahore. Ha sy'n cydioch fincyn dyn y ceintioch gael chwdla hart ydych am alt gwan. Bysyn dyn nhw rhaimsoch o gyd gafod yn swnhwyd man MRSE sydd strwydden gan hwysyn. Ach yn mysyn ceintioch gael yn y h-Eileanan gyfain le ceim gyn bychod gael byfain strwydden gan hwysyn. Ha mi clechga Ghàidhlig y chwdla a ha mi gwybod. Ha mi na clechga ddim Nena gwybod gwmlan am. Agus h-Eileanan ha lwg gwybod i'ch ffab. Fydd yn sy'n hwlyd yn dyn y ceintioch am i bailteach agus Ghàidhlig, cudromach, fileanta agus computer skills. Ddim edd sy'n cudromach. Cudromach yn ffychyd i ghàidhlig agus bailteach yn sgìrean. Kan je checken nog een Ghàidhlig in de weekly iemand hoose en op het voor hen meer as kan de hillan voor de Ghàidhlig. Maar ook dat Charlie hij gewoon niet liever kun je gaan je bij maar je kiezen voor de voer kan op het kies knieën en kies een vuur en dan misschien door. Hij kunt je via die of van thema had de vaderke maar hier met je in de haken. Agus na fiachen die toch bek aan aardige gehoord aan nooit behe. Agus dat daar de kuma die haarste haken heet de vloeg. Andere aardige nooit behe. En je check kunnen van shit als ik als ik hier gaan en heken. Gaan en is kommerstad als we dat die. Ach gaan we goed hier goed. Ha isai thema dat in smeunig. Agus toch ik wil u maar zijn kemer hassen gaan. Agus hij zei die miachka priachke, dat wordt ze meer huikraru. Ik weet je nog gewoon zo koppel aan de storm van de die gachko in Carolagen. Ham je het barach clown ook inken. Je mij op alle storm ik wil Ghàidhlig, maar ik hier het gaan. Ik is hash na wish nog kom. Ik is gaan in lesje schön kumia feumail als nu brion in Haroon. Na meer barach gochter. Ik wil Ghàidhlig, ik koppel dat sgìrean. Maar gochter ik op als een hospital dat ik dùthchail zo'n op een làitheil. Waar na gauwstag na ghnìomhachas h-àraid ja schön daoine. Ik nu daoine schön kleachdadh agus glorre en how Ghàidhlig voor de làitheil how cudromach on labhairteach gluasad en dan je hebt ik wat is de jij. Agus kleachdadh de lees ru as Ghàidhlig soort of had karun ha Ghàidhlig ja. Swa schön tot tokal ja. Ha bidje. Dan je kunt die houdt die aan u. Ach, kranen. Als er was een kommerstad, dat de wacht in de vriend. Die is anders meer voor zijn woord op het nos. Dat is mijn stildraad. Ha koude spelen je op het volksland. En dus ha koude met de nation op het volksland. Ha de koppel met de dan na weer ha de koppel dan na het para in hoe is de hele is na herre. Daar wil ik die open die en laven of zo'n kama soepeltje na daar wil ik juist gerne heen na. Ha cudromach aan daoine sin gnìomhachas brín in daoine na canan heen. Te mooi schön en we brín rastiach maar geen mak met Slàinte nieuw juist boek. Ha cudromach juist eentje het je niet zeggen de show.
agus na a hat daoine fanachcin traumaintin hat a fanachcin na cheile ceart an dóid choricin ag má cudromach gona daoine déala grinn daoine sin go bhfuil cumas a bríú anna Ghàidhlig má sé Ghàidhlig i chiad chána na hang agus tá sin a fécin bhfuil a súil suícin far a bhfuil daoine léitin is éintin teonta chun chiad chána na d teonta in choricin is néidina agus man thula cumas a bríú is a chána sin a caiid Harris gyma cudromach go bhfuil gopro gopro ar bhúr Slàinte seo agus go bhúr Slàinte man ha Ghàidhlig go daoine agus go bríd Ghàidhlig. Pan bhain seann daoine na sin cumáta seo ha cudromach ga clán ag go bhfuil Ghàidhlig satalta feum sa bhí anna Ghàidhlig go bhfuil a féin a bhíist nu alachcin na d hiigad go ospadalan na d cuideachd Búta cinna gráú as a chána a féin cuideachd. Agus a ddíis fan a chéad is cósta. Agus cuideachd stop mian as asca na fáin hí mínach ag cymryd